President Karat Laban Sport Social and Cultural Organization Baderu UMLA Gathan uba Sanbor Shulai hagasngi sajan ula ong ba ukham snokmen ban yo pen kup buram ya gitu ki samla pule ki ba pas baha wat hapdeng ka jingduk jingkerdo ki ba bon ya kane uba Sanbor ula kren haga jingelang pen kup buram ya ki arspa khandai phaulai ngot ki samla pule ki ba pas baha ki ba na ka Shillong South constituency haga ne gasngi ka organization kala pen kup buram ru daki sau phau artali ki laptop Shaki samla bapas kham shakmat kantup iki samla ki bapas baha na kathup ki longyeng ba kham duna ka yo kakot kajing thot hagi khot met bat kham tam ki to ki balet school men step bat balas ngi ladon langru hakani ka sngi WMLA bat menteri barim ka sarkar jala Umanas Chaudhry kum usambot kongsan nalor ki principal bat kinong hikai jong ki school ba pher na kati ka than Look here. Look at We also call upon the BPL Class 12 Boys category, Mr. Sagar Paul, Mr. Rahul Roy. Look at the camera. He is from the BPL Class 10 Boys category. We request all the awardees in this category to kindly. Look here. We move on to Mr. Ajay Kumar Jha, the Vice Principal of Arya Vidyalaya Higher Secondary School. A huge round of applause. Ready? Please give a huge smile. Manusia mengipulong yang kecil ayat Islam dan ini literary award itu meritorious students bon cekman haki exams ki baper nado ki ai SSLC HSLC ICSE CBSE dan 12 berkuntar ter daga kasnem ke barpo larpo snem mencua bagana daga kasnem ke barpo bangi yai biteng ban I'm sim ban kumborom yaki samla puli kan tebe cindang ban ru ngilabu ru yaki special categories ka bangi kumborom ru yaki tu ki samla kan tebe cindang ki baron ka tinduna gitu kan ban ru ki ba de ki pur gitu ki bala he no ya ka puri jing puli na daw tu ki jing dok jing ru ai samla kan chan chune baru gitu ki BPL student bagi ong gitu ki samla puli kan tebe cindang ki ba dok ki ba kerdo bala ayam no pa kami kasu travel lah kasu cingriu klem tuition kali bani Arab yang kami cecaka sajan cecaka tray but somehow klem tuition kami naga jingkor publish somehow ki pass first division di pass second division tingi semua naga committee naga organization ki kamlong dise banai ban encourage ki dan kalau lagi pass aga third division second division lu ni pertuburan yaki but akan ganti manusia kadang keba sepoi saus pa sampo lais pa propo manusia ngidan arts pa dai pulai kemun ki class 10 but 12 boys and girls hakin di arpo tu lagi sedem kamu isu ya sibjik haj malumala kalau along kumba 10,000 ngut ye hapo na konsorsi gila yo ban ai kan ka award len ban proman ai men sim le ban encourage menta kanti ke bani laptop kinlong lebuar software toppers nagi lebuar kategori ila bentai ki lebuar kategori dan software ki laptop ke saya ki toppers